Assalamualaikum. Jalan-jajan kali ini aku mau jajan tekwan nih guys. Namanya Kedai Pempek Ibu Ebet. Letaknya guys ada di Jalan Pramuka, depan Alfamart Perempatan Bunda, Nanggewer, Bogor ya guys. Ayo guys kita cobain. Bu, di sini best sellernya apa ya? Di sini yang paling laku tekwan teh. Boleh deh pesen satu. Boleh teh, tunggu sebentar saya siapin dulu ya. Wah, harum banget guys, jadi lapar. Ini teh udah jadi. Iya, makasih ya Bu. Wow. Nah guys, udah jadi nih makanannya. Aduh, aku udah gak sabar nih guys mau nyobain. Nah ya guys. Oke guys, langsung aja kita cobain yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah guys, ini enak banget. Kuahnya segar banget loh guys. Pedesnya juga, wah ini selera aku banget ya guys. Dimakan malam-malam gini, dingin-dingin gini, mantep banget guys. Pokoknya kalian harus cobain ya guys. Kalau kalian mau keluar rumah, udah ada di Gojek, GrabFood, dan Shopee Food ya guys. Namanya Kedai Pempek Ibu Ebet. Oke guys, pokoknya kalian wajib banget loh guys nyobain tekwan ini. Ini enak banget. Segini banyaknya cuma 10.000 aja loh guys. Masya Allah guys, kenyang banget. Alhamdulillah aku dapat kiriman crewneck yang aku pakai dan hoodie ini. Dari DNA ID Store guys. Ini bahannya adem banget guys, tebel tapi adem, dipakai nyaman banget guys. Kalau kalian mau order langsung aja ya guys di DNA ID Store. Kalau kalian mau order alamatnya di bawah sini ya guys. Oke guys, aku makannya udah selesai. Udah dulu ya guys jalan-jajan kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Makasih guys. Assalamualaikum.